KCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Menteri Kesorkar Jela Ubakmi Yakatanat Kakot Kakya Uba Wailan Miki Shelah ka Sautrek Ujemang Arja Punrio Ula Plepad ba Yaka Jaka Sumar Bad Aida Wakhasi Balatip kum ka Megalia Traditional Healing Clinic Ha Kasinang Mau Merang Kabadan Hajan Kasinang Mau Karwat South West Khasi Hills Balapania Dakanong Sumar Dawai Khasi Nala Association Ringkat ka Jetere Lang Barkatanat Kakot Kakya Kesorkar Jela Ha ka jingple paj ba yakani ka jaka ay sumar la sakilang du MLA Karanikor constituency uba Pius Marwan bat kiway. Kumban chupentep hang ni ba yakani ka jaka sumar ay dawai kenban la tei ha ka jinglot ka bakot khatlai laktam bala behi daka association bat daka jingkershan jong ka Bio Resources Development Center of Shillong. Ka Meghalaya Traditional Healing Clinic kadon bungot ki Dr. Khasi ki bala tibet bat ki bala yo jing itu nakasorkar ban sumar yakin nongpang lingba ki dawai kan bat. Wing ya play menta kasi hang ni hamau merang. Tengah sesi sen shua ban play yang leu mau sanam ai bau leu mau long uta udak bukan pen mau yangi ba ni don kam kajing ya teli kajing ya trailang nak benta ban penkiu ya kasat ke klain apok kene ka time kene ka por na play yo ne mau sana ini mau sana betul ini Meghalaya Traditional Healing Clinic Southwest Khasi Hills District inaugurated by Shri Wailat Miki Shelah Honorable Minister Health and Family Welfare Department Government of Meghalaya in the presence of Shri Pius Marwan MLA 35 Rani for constituency, Shri Reni Ton Lungdok Tongkar, MLA 36 Maukarwat constituency, and Shri Barnari Maulong IS, Deputy Commissioner, Southwest Khasi Hills District, date 4th May 2026. Ini adalah Jaka Sumar. Ini adalah stulu. Lalong kumpar apa ini? Lalong kumpar masih. Ini akan sendiri kita waiba. Kini baru kita sudah mati. Saya yakin knowledge ke jongki. Kayak kita nggak apa packaging apa labeling tadi kita Apo ka distrik Kejungi bagi yo ben play ya mereka Meghalaya Traditional Healing Clinic tolong ka jingkaku na tempat Kejungi ke distrik hi Brok Kawe ni hai ka jiku play ya i chief minister Bernam Jungi Sarpana sama i minister Jungi i Bawailat basim kya halor kini kikam kani ka center ha kajing suthu kajala junga kalong kabalai apo kajala kajungi midon apo riboi midon apo nongston dan nanta midon apo angne apo Southwest Khasi Hills District kajungi te kampam yapi ki nong aidawai khasi kajungi na kaleng kasokal kunjuk na kaleng district council kala perkuk burom yapi mo kajuk menchua kubut bang shuai kat pamon kuntu Gimdon be itu ipi, gimdon kita ki license ba orang pen itu ipi, hendri menta kalau nak kena kasorkan, hendri su ba ai kan ka license ru, hendri kalau ai ka cingirap, but what ya kena ru kena ka scheme jo kasorkan, lengba juga Bio Resources Development Center, kathau ya kulti jaka Meghalaya Traditional Healing Center, haki jaka bopher kumbagi yo beli menta kasni. Teknik kita wai ke jungi. Kandai bang yang pengikut kang ini, dan don tek ngi ju i haki kubor mo, haki kubor wat napo kiri nongwe, ndai tang napo ka jaka kari ke jungi, wat napo kiri parangiru, kidon ki bawan sim dawai ki bayo ya ka cikot cikya, dan ba ka dawai khasi ke jungi,
Kalau hadu kata-kata bau play ulai ya ka jingdon je kita wai habe dei bat ka ko ya kya tingi sko ber kublei ai kublei ya ka sarkar ka ba sim kya shu habe dei bat kene ka kam ban ai men sim shu habe dei bat kene ka kam ka ba gi ong ban pen itu ban ai men sim ya pi ki asison ki nong ai dawai benang ai men sim ban pen mi shu ya ki dawai ha kata terkom ka ba dei ha kata terkom kapadai na tanpa kajompi. Te haka jingpang pinyo iba nim pecho nim kensho ya ka jinggot nim kensho ya ka jingjingai ya ai kat sabangi tip ba kani ka jingpang doni ka yarap nanta nilai amare. Tambah haka joka por kum ka sarkar especially na ka health department. Kadai ka kamram jongi roban pentikna ba don na pedeng ki hagani ka juk ba menta ki ba shna business ya kani ka kam ki ba tang suyo kamai tang ban suyo pisa kim kenshu ba ki don shisha ya kata ka jing nang jing stan ba kata ka jing gada da wai ba ki ai ka yarap ne kam yarap shisha tang ba ki yo pisa kim kenshu ya kata dan nakata daw kung kasorkar ni sngaw bangi day ban go ban pe ban pentikna bala don kum kita kiba late wat jing sumar kiday ban late wat na kito ki nong ai dawai kiba day kiba long kiba jengun dani kiba tikna ngimwan hang ni ban tundo ya kata jing itu jongpi Henry ni wan hang ni dai banton klan shushu ya ka kamba pila la tre baros kata but kumba ya ka por ni kwa ro bakan don kata ka collaboration la ni ka jinga tre lang mentang inang sedang na ini klinik ibarit tanang ko tang hang ni ngin select shaki steps ki ko kham shakmat kumbong i DC mene kay ka badan kam ka ni dai ban pentikna baki ne kijing sumar baki ai menta kim don ha kijing tho bat ndai tang ban don tang kijing tho bat ban certify ban pentikna ro lengba kita ki expert kiba dei ya kene kata tena kata kata ngila tie up ngila don ke program lengba kene ka voluntary certification scheme for traditional community healthcare provider mut kan angin ai ya bi ke kenja training bapin yo ya kita ki certificate ladawan mano la shai om kumno pi balai pi mano ba ai pi kane ka yuban ai dawai kumne la don ka certificate ban kun kitna ti ba ni dei ki bala itu na do ka sarka kata ka ban plan ya kane ka kam ka pi le brokat presiden inang kreu ro bai ong ba la don campaign thana shne shaba te don di DC ba di video hangne ngan ong ba namar ni don ka scheme lang ba na ka Swachh Bharat mission tengah snobhaban take note hangne ba snobhaban kren na ka PhD department makin sanction award ya kini ki ayu mangi don ka community college community toilet ka don ka ayu kadon provision ta snobhaban penle no kumba video i ublei ula ka khushi shai ni lengba na ka mei maria niyo ya ka jingba niyo ya kijinggon kam jumi ba but ndai tang dijing pampat hado ki dawai ro kami mariang ka ayu tang ba singaw si ba para mangihi ki ba penjat ya kami mariang tengah simro ya kene ka kabuban kerpat ya ni ki lang hang ne baro man kerpat ba singaw ha tongin sim ya kata ka responsibility ya kata ka jingkit kene ba kumnong ide ban sumar ya kami mariang nabar bun na kini ki dawai kiba mi haki klau tang supoi ke por telang na kajing thang jongi ya ki klau ni do no ya kini ki dawai pai menta mensua kajing sisana nimjud kinong ai dawai kim hapan perkhat ya kataban thung ya dawai tang supoi yang tu nang aksi pangmo songan de klau kumliat na yo lawan ra dawai menta palari dong ong em hapon suayo tu ti budon nem don so ne menta Harai mano balik ya kata ngapi balik tengah kerpak jor lembah nak kena kerensan
lembaga kini perlok nak social press and media. Man kerpa di ginong song jong keselam Italia jong ini. Tong ini trailang, tong ini snok silang. Bangin jada ya kami mariang jong ini. Bangin nem kamtam ya kejing kang ya ki klau. Kitab jong. Masih komen ba Mentah kesini lah yo ban play ya kani. But kamu ngau meni bana kalian jong ka health department kan nungkut tangkum ta ngin nang yai teng namar ke jingkwa ke jongi bangin nang nang penha su ya kani. But ngalak don ke jingmut kata ngan hab ya syong ha bat ki officers ki jonga bat ke department namar lari sedang ya kan no ke kam. Da ka bodon kam tam. Talong ban talong sustainable. Lene kuno bakan la ban yin hala jong kiksa. Ya pigi seng jong ginong ai do hai. Kasi. Bisio tho baka sarkar kan la ban support ya pilen ke. Ka sarkar kan wan kan ai support ya pimenta. Pi pat kuno bakin nang ne pin penhe ya kani. Ban haka jok ka por pin chna ya kata ke system. Kaba pin la ban teng ya kikam. Pin don kam show ka support hadin. Kata kadai ko ban ong ka sustainability. Tama competition jungi kam judai hi ka touch lane kam kodyat madiat they are never our competition. Competition jungi kedai mangi para guest house, para instay, para homestay. Kaya mengisak sadani ki email pa jong apa di amba yan penkala no syaka guest house la ka homestay kan por bangi penkala ngi ai kerteng ka orange homestay pingi sedang sya no ka forums tamba no ka forums ni sotho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand na kadau ka floor jong ki tourist kila sedang bon hading ngin sala ban expand jo showroom at current ni dan khasan Habawan kum kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shini kalong big opportunities hingi ki yun bangin yo company how jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar mo habangin la dak puli hingi jaka bangin tap shabar ngi la yo ban tap ak state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment mo uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha kom kini ki instay ki tang kata hang la ban ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners la ne ki instay la ne kiwai ki bentaro recently ngadang should receive kawai ka award ma ka tin ka gold award jang to sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka kwa tekan ka ni kawai company ba ka government hi ka acknowledge lo dia boro ka trahi ban promote lo dia boro